I kuble ya phi warok ki perlok ki wasnyau sugo up I ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi warai ka yung bichar wokset ya unong yalap namo upres khat pras nem hapo patok nei da wa mkt uwo le klemakor ya ki khna kanthai te tons dangi chi ki kubor Kapokso namo ka Protection of Children from Sexual Offence Courtroom ka Kerala Kollam District hakatu kasngi tho din de I hukum kset ko ya unong yalap ka niam Catholic hado khat pras nem hapo patok hadin wachem wa mkt uwo le klemakor ye ki songut ki khna kan thai ki wadang hapo khat pras nem irta namo ki minor seminarian Uti unong yalap wa mkt wo le kamte to uwa datip pertuikam u Thomas Parekulam uwa le Pausans nem irta uwa na ka Catholic Congregation Society of Saint Eugene de Mazendo ka wa base khamtam ha friends The register so taliki case percha ya uti upres hypor wakre ukam u parish priest ha usnem Hajar khanyau hapo ka Punalur diocese ha Kollam district Judge yang ka court ka Kollam additional session court pokso UKN Sujit de hukum uwokset ya uti uprisans nem ka wi ka case iwa mut khat sans nem hakile tali ki case we ha ka case waso wanda hukum wokset ya u les nem iwa mut waro hagiso tali ki case de hukum wokset ya u hado khat pras nem ka hukum pencitom ya o katkam iwa da bakla uto ka wokre kam ka wi hadin ka wiwan ka yung bichar da phasu ko le yaute upris deilang wa ka kuna ka wachilak tangka katkam ka ujor upare kulam dakre ukam uparish pris hapo ka Punalur diocese hypor wale uyete ikam klemakor DM katu kat ningut ki seminarian ki wachong class 12 de sa yung wailang ki wa o hakota thala we kiti ki khna de so ki wa ka congregation tang wadang pure ki ya ka higher secondary education yong ki hakolam uti unong yalap namo upris de le klemakor u yegiti ki khna seminarian ki wadang hapo khat pras nem irta man ipor hathau sau we katkam ki khubor wadiyo kiti ki khna kan thai da mi ki naka seminary neida wale klemakor u yeki kamte Hado kat once nyau sarom wada upris uwato upaj uyo weiwo snen yekite ki seminarian kat ho yo da o wale klemakor yeki kamte yakam unina item to de upris the debla kusut Hado kat once nyau war a yekite ki khna da chania ki o kam upris kat ho yo mar de khongpong le klem akor pathan uki chaine de wom yo sa da hap ki pli wo mi wat naka seminary hadin wada le klemakor u yeki kamte chi kamte te du ki ni don hi ki wakwa open snyau chapi khuble chi bon yachem wan I haki khubor wada wan